Preview. Jadi hakikinna sininna rufatawe rijajangi koritu si bawa dua watak kali angka riasang watak kali alusu angka totu riasang watak kali kasar. Iya na riasang watak kali alusu iya mabiasay nasange pandrita ogi salengi natalla ni koritu rohani. Iya na riasa nyawa bating natega ni mat di bola iri jasmani iya manasay na itamata nagesay lan rohani. Riasang nyerupa tawi tuwo ya riasang nyerupa tau tuwo narekode panasarang watak kali alusu nakasara na ya riasang tau mate nareko masaran ni kuritu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, naya patto sofogi iriolo angka makada dua unsur irilampe iriase onnangero sik dimancaji imang sik dimancaji makmum menurut patto sofogi rioloi nyawai mancaji imangi nigan na imangi ina imangi watak kalewe narekolengi kedo na yarega elo na nyawai na aga na cueri tubuh kasarai iriasan itau munafik asanna maka dai ati marilalanna aja magau salah ya na ya kya magau de na sipato contohna limai matai betuan na pusai watak kalina karena de na turus iman na pusai tubuh kasarana nasabat de na turusi ya tubuh alusukna masolangi kido-kidona konta ibahasa makukuin nama kadatovi iyaro apejapun na torioloi malamunge pahan nari agama salengi iyaro nyawai mat dibolai asalan na yare kapusa na akia ati marilalengi de nang kana bere kada balet yu nyawai de nang kana macarifa kedona jadi pitarana iya tu nyawai mafacing mi mataru agami namega tau kedo sala nasabata kalupai ang kalingay parentana imanna yan rohaninna naleseri dina kacueri imanna tiga na ima yan naron nangit na lori tu pandita tapat to sopoe makada ina iya riasang imang risese na watak kalita yan naritu tubuh alus agati iya na nang kayo rekada pola ripatta sopogi makada aja musappa ilona pangallahu ta'ala irisaliwan repakmu ya betuan ada kalingan madicing samang macinonna atimu nasaba iya na tude nang kana puada ada belle tunga si teruna si betu si bawa pasang apatiron na puang sewai iya pancajeki angka toriolota angka tau riolona pariolota jadi sapai imanna yare gepunggawane watak kalita nade nari ulle si mata si hubunga si bawa puang mapancaji nari kudina mapacing watak kali alusukta ya tona tu pokok tanna toriolota masjid dinnai ada tungangi si bawa patungkana
risininna kidu-kidu rohaninna nannya jasmaninna upanna iro salama tutungetta bulla nama tatta jokana ajita tuli acindolo ha kana puada iya tu ati iya na rolaleng asalama katurlibu na ilino na akhirat mati insyaallah sabanaran pitu nabi tama kada angkat tuset di lana watakalina ya tutubun itu an apun ada nareko masolang yero masolamanan nilan role nareko madeceng yero madeceng manatelan role tiga nasang wahyal qal yana tu ati waral lewe nareko masolang atin nai denen lo cokko itu nasaba maga atin na meman na masolang makotoni rufatau nareko atin na masalah maresa itu nasak magai ulay si batu si bawa pengalahu ta'ala masompai matu dia napakasni pasompana tuli werek kada jami tuli napalesu sama magai dia nama kesing yaru atinna sininna tamalabina pengalahu ta'ala maka dan itu toriolota ideologi sisap buah ada dipangkau keng ya pangkau keng itu mah panas sah betuan na pangkau kena tubuh alusu si temui tubuh kastara imange si bamakmunge si pato inasi kena si betui si baloli kiduna nasaba tamani waktu si adam pengat nareko kadaku tapasala nabi dan Qurannya mohon dimaafkan baligho anni walau ayah insyaallah bimangnya pasina ripat taru ibicarata amare na rek ajap-ajapa ngapong Allah taala aku tofaro acan ningang inin nawah untuk si mata pajokenannya paket dei parenta malabit na pong Allah taala aku tofaro niniriwi sininna anu acca-acca na pong Allah taala billahi taufiq wassaada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.